Bueno tuba kuthawatanite na batu tukubarore kiri mubango yo arwe siasa ni tukura tugetha tukiariria makarika kana watho brobo batire kuthiati lwakiri kwebelia ngavana 18 nonto ni rwaria rurikiri katiba ya Kenya na nende mbunge ya county ya Meru ni choketi rwari ringi rukwingata ngavana Kawire 18 nyuma ya rwariro mwaka muthiru kuremani omwenga bakiwa nende kaitene kabe na makarika na be na ukuje bokwana bo mwenge 18 na tukwa Jumatano kumetwitite roba kurira kuringa kuro kwithira either by mwania kana by muchoki nonto na mbere karinga kura niye kethire imwania kana ithire imuchokia ndene yetikiawe tukubarware turi na former majority leader ndene ya mbunge ya county ya Meru, a very good friend Victor Kareithi, karibu sana. Na turi na MCA wa Ruire rwa Rera Felix Kithinji Ntuo bani baba ngwati rwari kuolele makarika ya ni matali yeku akari na mbunge ikethire kiyukia na kinya mbunge ya Senate kiri mantu igi kwebelia governor Kawire 18 urathai rwari ruru ikitwe ni majority leader ndene ya mbunge ya county ya Meru Evans Mawira Kari arani na batu kulukura 40188 namba yetu SMS turi live kiri Facebook turi live kiri YouTube na nkethira nkithoma ntumiri chia kuro tuwita na mbere na mubango yo. Karibuni sana gentlemen. Asante sana Edward Anjuke Kanyaka bambenkethie antobonde ba Meru kumathochi monkanto nyiri nkurianga mante ya kurianga ote tutaranire for quite some time. Sure. Tenda dina kanya kago kethia Meru so amba kethia kabisa na mbue ngurete kwithira ndire antwa kenda tumba kwaraniria twira na manto ya kuendelea Meru yetu nonto east or west home is always the best. Wow. No mwanka muchetu no kuku wetu. Yeah. Now ambambirie na mheshimiwa wa Ruire rwa Rera mheshimiwa Kithinji. Now ukiakoleria thai runi ruru aria rwa kana ni impeachment ya isile buretete kiri mbunge ya Meru na buruwa kaitene ka boy no kuje bokwana bokuingata governor Kawire 18. Why do you feel, people feel that boy na witness kana boy na ukuje bokwana bokuinga governor 18? Ibwa kambere ma kampambe nkethie kariba Meru na mono antu ba kwa Ruire Rera mbere ibwaga nontu bwa muthejoa narua tumbete ko turaja TV ne yetu ya Weru na kiwa ibwaga nontu bwa Edward gutu ustiaja nikenda tumba kwa ri mantu jara chombete ya kendera ga Meru yetu mbere ma Edward tuirikana woni support on governor Kawira Mwangaza Diad Yes. Kamata nyamu ko yogi mampuro bona but siasa ituga ni interest na mono interest cha mwana inchi nonto ni mtoro ndurete Ruire Rera kwena mantu jara akwirigira mono tumba ko tukithithaia Ciaca Cia gaka kwena mbura uju ronino antoba inge mono betere to bake dingaira thimu mono nonto bwa barabara na karinge nyone shimiwa wenzangu nonto uni ni chairman wa barabara lakini mbecha ira chiombeta gwekirwa barabara ene ni heshimiwa ichiombere kujukwa i department ye transport iratha iye na CEO gutoma mugunda o muringira thimu akauga governor amundirected mbecha chionde ira chiekiri chia emergency nonto twakarende tukaija elected leaders unto 45 then assembly yetu ya Meru twekira at least ye omushimua urawe kaira mbechinga ye kaira million kendomba kuthithirie kuthira kwina mbeca emergency nontu thai bure na ndi utuma kwa Afrika muno na antu bakaithira batikona gwitira lakini mbeca uchiombere kujuko ciana nkirwa outfit kathirikari kagwetwa MTF na ndi mushimua utimushimba kuthithia barabara thaiji endo oria ngakarankarĩtie Kawira antu bako batikona kumira onini kuringirwa thimu onini kume mathina na tutikwenga Kawira nontu imwe kuru na utimuntu kuringa kura ekwenga governor nontu imwe kuru onda mukaritie muno na tutimwenga nontu naumite imenti turi mwenga nontu ba makosa na kwithirwa kintu kira mwana inchi eterete kithithwa tikyo gikuthithwa ja ukeja utaka kure antu ba kuthiurunga town na bikibiki oni chairman of transport ituitite CC wa o transport na mona CEO twabeta
tukarindija kamite transport twabera twina bill tukwenda kuthithia na bill yeta yake kwa facilitated na executive kenda tumba gwikira mantu ja traffic marshals jethirwa je ki katiba kana ki act cietu cia assembly kana cia county government ya Meru lakini ntatu itomba kwa implemented na itomba gukarika tumba kuthithia bill ira antu betira barandi kwa egeri mwegeri aka reinforcement officer okugwata muntu na choka mikendene so ikyo nturonere batwe tweta kamite wandikan Meru twamurike thoi baije antu baba kana bauga antu baba iniegeri baraba andiki ofisi ne governor baba tu bamenya antu bara barugwira bena chio ichi ofisi ya kwegera en governor na antu bari bakwangaisha antu betu town na ndi woni nkaija chairman nkarereta gitikia gutwa chairman ndetikiria kuona antu bakwa bagicumbura kana antu Meru becumbura imuntu nengeri baruge kwegera kweri. Wow, watelo mheshimiwa mheshimiwa kareithie kiri thirikari ndru ya governor Kiraitu Murungi ni bopareti bwina watho kana bopareti kinya babwe kienyeji ura mheshimiwa ku county ya Meru ni kienyeji tu mantu te watho bukuthiatirwa mbere buru ambire mheshimiwa kidenji hapo le nonto mbere nyetu kuruka studio na ukare ari umbiranga mantu kidogo experiences imo chia yethirite itira mantu ni ya obisi ya governor na kuke kwithira ibu MCAs bapangi ba bunge ya Meru betirite through experiences ya chiawe ibaichumete muno kwithira baumirite egitari uri onte baumiria now egitara former government sheria no chiari kuo inya manto ya weta governor ya kire assembly manto ya weta CECs na officers ba executive ba ya kire assembly no chiari kuo lakini governor Kiraitu uterura kinyira kutwika kaka lazimithwo ku ya assembly nonto aria ina micemanio mara na weta chairman bonde ba committees yo wende chairman wa barabara akawa ntuko fulani karethi majority leader you know in my capacity as majority leader akawa karethi organize chairman bonde baraba batongeretie sectoral committees tuchemanie nabo kenda twaririe bonde bareta proposals cia ira chi department tina chio na bawatanirite na waziri urakurita ngwe within that ministry so ote sheria ire ya oenjaru inyakithira igukara yaka assembly ewetana mno actually baba tika bawetana na inya but itukwari na mantu ya a lot of engagement atika mawaziri na assembly mwanya akiura ureo ni ura I think nontoboa muritira nguyo wa governor Kawira Mwangaza antu iba kuona kuena tofauti nene kabisa nonto waziri yakapati umaira clearly yakapate umba spell out policies tia department ira ba inacho na kwa tu weekend rira ba etwa ya maingi bari bakiwa either turingire governor thimoto murie ne ate yakugeta so ende kugetha power kwe on the probably like 95% ya power ya executive ina mtu mwe na ne atare kukario nonto waziri waria nwe akawa atwari na governor chief officer waria nwe akawa atwari na governor waria na all officers akwe bonde baketha batina kainya karaka kuomba kurwamira department chio so onini yanku sheria ira chiekuo no chiari ku imiritire ngwe mwanya na ikieba sana nonto unikire governor Kawira inya wondiretero mwona by the way last impeachment menta are very enthusiastic manto ya impeachment irembere nonto indona MCA bana bwabe yanga na ndeto ikarakari you know it was too fast na nyanto bainge Kenya bakalile bakaua MCA baba tekia this lady no a whole at least a year bakona na atako ritarangwe so woni ndetere nyanda mona na twaria na even after that to that when engagement aimbitane ata bro Meru must be happy nini matu yao but you see over time woni ndarianki
Branda mwirire actually ndamwirire uwe wina mbati nonto wina experience ya Peter Munya ya 5 years, experience ya Kiraito ya 5 years, watumira mantu yera bethera bai nayo na wende ukareta yaku kwethe kwe mantu ya mathuku babu thake ukarekebisha, you can be the best governor. Onda mwirire mantu yau na ndamwira ake akunia mantu yako ari yake akithikira muno, things can really move well. Na kuthikirire lakini over time well reto area u atankarari na thikirire na mbirire yes brother so but now ende ku implement mantu yau ikumbona yaga kuti karika muno nonto machokanirio ya bethirite baichokaniria na MCAs na gutena na mantu yate kumba ku move, and then also networking na kumba kuritaniria na atongeria babangi ngwe unto bu bure pata kabisa nonto otebo kumbikika stations irere associated na governor Kawira either every constituency kuina teams almost on daily basis either bakuwithia maandamano bakirumanga member of parliament or the members of parliament na Edward Nkwire ukiakona mutongeria kinyite akurwa inya na Mheshimiwa Rahim of all the other MPs. No excuse babango. we excuse the other members of parliament. Lakini okinyithia level yo tindekana na Rahim na Noro Southimenti Shadrack. So urenda kuwa governor Meru Ranger kana? What are you trying to Onian kuwa nine yaka in my view nethrite of course naichitika kia na inya muno na granted of course totemeo mo dismiss ati atena ability ya manto ya mo kwa kipawa ai kwa mfano kipawa kia weta mashinani na kuharaniria na antu kiwa ekyo buru igana kwega na nteko na akakwe mtu wa mchinda na kiu kia weta you know na even if manto ya impeachment yathira Governor Kawira bado akethira rieri itori nene ya Burasungu kwa mfano akiawita anywhere ona atu antu bo mushangilia waitito akiawita anywhere no na antu bakiwa baba yao wasalimie kwa antu ba kipawa kiu kia mashinani kia kumingle na antu lakini ende kipawa kira akiendeka na mtu ongelania na mantu yangi professionalism ingi obisi ethire reo kenda kwitha kuina balance umba kuritangwe obisi alafu weta na raura nyumba na mashinani ocho chantu oba igira pana pale nini ukethirende kwe mantu ya kumba kuthiatika beyond weta ground on daily basis. Okay, Mheshimiwa kithinje kuringana nere na rwariro bwana ruthai indron public participation ikabwito mande procedure mbere babu buringa kura igethire ikariatea na boringa kura do you believe bwana numbers chakwani governor ibwaga bwana Edward numbers ireo manto chakwaria numbers chia county assembly Meru iwicho bombo kuririo ngotikia system 100% para to sure to 64 members mugato kwarire narua kwenye bamo bakweja narua nonto ukeja kuthoro kwa mheshimiwa kwa rino kumanya imbie wikite assembly narua nto bakurira bakiuraia ina tukaumira agukura uchoke ugwe ure au nukaritia governor na nukumenya kira tukwenda ikuthiro kwina mechanism egwita ngugi menye tutikwenga Kawira nontu tukwenda mtu ngajukia giti ikenda kuthiro ngugi ikiumba gwitikika ondeta mtu adingira thimu mtu na runko ningaro thimu ne mutie imwarimu kanthungu primary embira skuru ni Friday tana batiko na gwitira nkethiro ndina uwezo bwa kuga barabara unkathithia kana mutarojo unkenja sawa sawa narua oigwa mheshimiwa Karethi akiuga ugetakie waziri wonde ukageria kwaria nwe waziri akwira tinga mpamemburia mama pamwira murie akaringa thimu ikara kujukwa oni nkwira mheshimiwa Karethi ringe tukwaranga yau indire ntuko ithano Monday monka Friday gito ofisi ne governor na kiranda tete kumwira timantu ja kwa binafsi imantu ja ntobari rora no ntubitira kima waziri na waziri ombetira kiwe ntikondo mugwata mpengine muthukiria ngugewe ambira tinga one governor ndi gutakinga governor ndathiririe kiumia
kia muthia nderwe ngavana etete kwa mheshimiwa Karebu itawa monere nao ndegweta ngavana atonya mashinani kwarania na antu bawe. Of course na nduge to kwamira ngavana nejire kina antu bana otimenti akwaria abo na ugo mheshimiwa kubati umona nara kenda bombo tethania. So ntigwitikia kwina mheshimiwa thaizi utu support impeachment utikure no theria Ameru bagwitwo onka baibo thai bagwonka nontu utimba kwithira ugwe ukiona imbito kwariria. So ankondo kwira bwana Edward batutite bwega na Monday kuketha kwina PP kuma au na PP ambiririe kuma ntukwira motion yerete board kinya gwa thaizi ukenda kuja assembly thairi twikite kametha getu au neti ukaribishwa ukareta mantu jaku kithoro no gwitikaniria na kwenga governor kana utigwitikaniria nwe wenda kuthithia u wamba gutuma na email ugatumira ki assembly clerk. So PP twambiririe gita watuma na email ataki clerk itweje na email iri au kinyoka tonya kiri website ye county assembly Meru ukwethira itweje ne uraumba kuikia PP ku nikenda ugwethira no kuregana ka no gwitikaniria na tugite Monday ikethirwa i sub county cionde kenda itithirwa i tutumba gwika assembly twaikira ringi twa uro imikora thaji tugite turenda gwika Meru yonde na itubangenie na mibango ereo. So kankwenda okonia after that Jumatano iyo tuka discuss motion kinya gavana itumwarikite ntuku eu ejitetere kuma uturinge kura na kura te secret ballot iwo worungame antu baku bone oringa kura na kiugi yaku kana oringo batetera ti sawa sawa nontu number 1 kiro na tukaritie governor nyare turera waka tugonka turakaritie governor tuije kwinenya tonya tongo giturare otokasios kenda muntu at least we mheshimiwa no gwerwe muno thairi okuga nkwandika inyana baire kinya kwegera no muntu onde ekuringira thimwe kora nchurangu ke kwegera indi kurare atwanya twari twandiko rira twojere kumenya twanya tu itwetire na ndu gakara gukithia atakaire itwandikanirwa ogwo tije we mheshimiwa ure au twandikanirwa arafu nande ure au ukiwa ngavana okaritie hapana tukaritie antu betu na ni Ameru tutetera. Fair enough. Karedi bere tutreta break ndire ndo ntaririo untubumwe uwere wetite kiri ngavana kwi maono wonete and now does it mean maono yara wonete kiwe ya theory ingi na number 2 no support kwingo kwa ngavana. So woni mbere kabisa egi tareto are campaign ne oni uranda support ya governor Ameru kiraito Murungi. That is clear. Otem Meru atichebu. And then after kiraito are uchindwa batu itokadire and then atwatikaniria to batu mantu yetu ya thukire na nya woni nda accept I need to move on and itengo ingi atwatikiria kabisa. Now natowa governor atwa musapoti twari omwekira inya na tukona aina weaknesses twari omwekira inya kabisa itwotikanireti utwe kia bus. Now over time twetana mbere na engagement kwaraniria twari twapo twaya na idea tukona yaka atikuthikira. So mantu ya weta yakinya point imwe irio twakinyerere ngitona surely itubati uchinja bura twari twikuwa initially na also nde point ni owe Edward ndenda kwira aheshimiwa barabangi twari nabo bungerengi baba taumbire ochoka ke the current parliament nonto imbarakia na baba ingi bakaua ibamo baba ruterene rwa governor bakaua tubati kureka ngwe ikario uu kenda twithira twina an easier time yochoka next in the next elections. Lakini unia kwenda kwira atongeria bonde maisha te about kuringirwa kura ake na also kura te about kuritangwe yake mtu no aritangwe na kethira bado antu bate kwenda storage yake gitera kura mtu no ethira utengwe yako rita kabisa lakini kukethira mtu wantu iba umwenda. So atwekire interest ya Meru mbere na interest ya Meru itwethira twina county ikwa managed properly. And I have nothing personal against Governor Kawira
ni uraki oni for the last over 1 year iwethirite mutongeria nthimite na dimensions cionthe nkona really atikumba kuthikira na atikumba kuthia ta sheria bura kubati na kuumba ina imbwire oringi na kuumba mantu ya wita nturene na kwaraniria na antu na kueria ekuru na toana na antu ba mashinani lakini utongeria itine kia governor in beyond that na over time uni kuani inya katiba ya Kenya kenda ya lelo bubwega kenda by the time mtokarirete kia governor ethira akulukirete process yenge beyond inya kuringirwa kura nonto kumanage billion 14 tingwe muchetho kumanage staff ya antu ngiri thanthatu ti muchetho bamo baina PhD chio kwe madaktari bareau kwena all professionals so nao ke akoya na design ekua etewetaniria na oritingwe po babangi akukethera kwena a lot of confusion na I can tell you nonto imbarakia na staff members zoba ingi baritango county ne etu Meru baba ingi tibaiki cream area egoro to chief officers CECs maybe ward administrators sub-county administrators baraba indirect line na governor most of the others aba urakia ane hatato weta gontuko kweba mobaika kwenya bubu wenontu iba kura muchara nyaba tekumba otengwe nyaba kurita they stay at home nontu motivation ne aurire governor etikia governor ikethera kienda mantu ya maingi mno ya kuendekana ethira re obisine aya na leadership kumakiri level yake a deputy governor mantu ya CECs alafu endekenda staff baba re atea na popa ethira baina serious motivation ya kuritanguira bandikiri otherwise no mbere antu ba Meru without fear of contradiction kwena ritingwe baba ingi ba Meru bate productive enough lakini tika bathoki baibo bongwa nonto munene okwethira na wire tu kukae vile kutaka kwethira kwa mfano ako emphasize wende wonini ndrenda wika kia ng'ombe mwe nturene na mantu yani akiri yonthe ekirwa au irua rindi na umbitete speed mbitete uchwa ng'ombe mbitete you know atele mheshimiwa kithenji ngona tuta break lakini tuechokera inkwenda tuwata rwadirurwa rokoya na ng'ombe because I have heard your colleagues badiwa uti policy rio ya ng'ombe ira itueyete uka tuite break watela tuite break ture marando ya kibiashara tuchokera nkethera nkithoma kinya ntumbiri ciaku ira witite na mbere utuma kinya kiri mitandao yetu. auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare kwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita boroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone ya Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Murimi wa majani turina nkuma enje gakirigwe aja Capital Sacco turina roni rwa T-Bonus Classic ro ni roni rwa miaka 3 na interest ni 0.67% per month. Loni ro ruga gutetheria gukiria maketha jaku. Twina loni rungi T-Welfare Loan ro ni loan rwa mwaka jumwe na interest ni ya ndeburu ya 0.67% per month. Kana loan rwa kagitaga kai riria ukwendo tethio bompwe ni ru T-Picking Loan rwa mieri 3 na interest ya 0.67% per month.
gurashia cia Capital Sacco narua na uone baita. Minimum share ni ngiri 5 no ugure na paybill yetu niyo 520100. Arania na tugukurukira 0713-934-823. Capital Sacco, base for growth. Tikavagara. Vira ni mutu. Nakoro tikavagara. Ona kafodho ni ucio gikue. Halo, taturete kamera yanga no na yangima. Teke. Kafodho ni ucio kue. Barea baize ati kavagara ya nkima na chapati ishio ire mbere. Utirete nkima ya kavagara ukauganurete nkima. Chapati kuthongoma. Ankima nayo ndukene ugetie mutu wake. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Bwana tubeta na mbere kuwata na wabatukire mubanko yo siasa na kile mutambo yo Facebook kwena mtu wetu wa Muthinjo Murithi Ongere aliwa ili Meru ipate amani Kawira must go and hiyo traffic marshal ambayo ilikataliwa na county assembly ya Meru au ni vijana wale wa kulipishia gavana kisasi na nikisema right. Na nikisema hivyo mimi nilikuwa mmoja wao, nilikuwa nikienda na 12 CG 180 na ukweli tuliandiko tukiwa cleaners na some drivers wakibebwa huwa wakichapiwa kwa room za old offices, na in case driver au mie alikuwa akilazimishwa kuandika apology letter ndio hata akienda kushtaki amepigwa hiyo barua itaonyesha yeye alikuwa na makosa na kuna mwingine anaweza msaidia. Right, kuna Mwiti Kenneth Arua watching. I heartily respect my MC Honorable Victor Kareithi ureto nya MCA Ronald watch stand like about these allegations have watertight evidence to warrant ouster for the governor or is just a joke like the previous impeachment attempt ni untubo tibo kauta ituritiro ngwe totikwenda wana na kurukuwa Edward kindly niulizie mheshimiwa Kithinji's plans concerning Ruire location simply because so far for the 1 year this region is like it is better and we have no better road, no boao, no anything we can rejoice for ourselves. Now, mheshimiwa Kithinje, we were here kilimantu ya policy ntuku yoro governor nara interechero wiga naraura na Boris Bekuma governor Boris Baro batamu atrende karo kumrengare ni aremera ku kire ngombe iko yanwa colleagues baku barua uti policy bwana kroni governor ya kweyana ngombe hii na ni kind of okolea nonto kinyamurega naronekanire kiri event ira na atibati kwithira akioneka kiri event cha thirikari ibwaga Edward berema batwi itwakurukitie mantu ja kugura livestock na rato ugite livestock tutugite ngombe yake tugite mburi nuntu kwena guntu kumwe ja antuge na kibiro na aja kwa ba mheshimiwa Kareithi kwena mwakurura ya ngombe magorore yako mangombe kumuthanjikia na ndira twakurukia livestock twakurukia ukona nture mwete kumba ngombe jera nuntu ngombe ria irio bire yomba korea ngombe njase utumbo mikia Rwanda so batwe tukurukia mbeca tuteugire tutakurukire policy nuntu twakurukirie mbeca arafu na nde twaejanite mieri 3 CEC wa agriculture ethirwa akureta akureta policy bunge tumitegere tumerekebishe tumekurukie lakini batwe katurone ngombe ikiejanwa so ngombe ira kwajana kwa ngombe ira ankwera uma ni kuna sheria na nde arioja mheshimiwa we assembly ira no kurukitie mbeca cha kugura livestock nda kurukitie mbeca uburu na indera antu tukabagura ngombe nontu kwina policy twabati gwika na policy eu iringeja tukotho kuna nya committee na committee ira tia mashinani i committee iringitethia muno nontu kuringitho kuna committee kwa ria ntetu iria at least nya muntu aringiona allowance na binambi
lakini ndai utegera ng'ombe imwe irita kuejanwa iprado ithingatane ngurukie ngari 10 ngari ro atara gwita ruigaria ukauga ye ni nyuma utajangirie 10 no ntu nukumenya those are fuel gasless ngari nene ng'ombe imwe itita kuejanwa na ngari ile ukauga 10,000 times 10 nugugwa mbechi ira cio tumirika aria ikio kuona batu tukithura no ntu tutegugite ng'ombe itekaeja no governor ni mtu munene muno my friend na ntu mwana tukujukia tekiu governor guta kueja na ng'ombe mwo kinya oni MCA ntenda guta kueja na ng'ombe mwo gutuma PA kwa na kamite ntura no ntu itubati kuheshimu rimwe kinya itibira twa hii wananchi sawa sawa so kankwenda kuira Meru kutina policy kueja na ng'ombe ira na chiria jano kiuta tena sheria so ni upgrade ndo kolea ira ni upgrade ndo kokorea nanda kure kure specifically because muraga na rare okiri yes no kona na rare yo yeah na kinyonu kona mugwatiro jura paruga ngavana na gwati kwina director mo kone kana agwete ngavana amwe kaira randi kurusene so atuge iturekana drama my friend katwitira Meru na twikiraga murungu taira tukuga itono kina tugetwa marito ja manene ja kanisa itukire murungu no nyanto murume ora ugechora ara askari ora bathe Meru na aru atumuikiara tuikayandaka no ntu Meru tuje Meru bati kuga chora wigitandane ke mwekoroku uthitie makosa imwekoroku bati gura chora atila wewe don't go beyond so mheshimiwa Kareithi kirisho ya ioro nkuona igemenero muno ni atongere Meru na kinyakari bakiwa ni kare kiriritie county ya Meru ndo nene muno na bamenire kinya council of governors no ntu bokwandika barua bakienda borisi barabara kiri ikare barombora keri ore IG ko meandikite akwa governor atirawati ikare wewe yukiate we mukari na Kenya mutongeri mbere kwe credit governor Kawira bati kwa nontu natumete Kenya mzima kethira nwa kwarirwa in politics kwethira kwina mantu positive na negative lakini having said that akwalile circumstances chia mantu yakarika igoro imantu yate bati kwethira yakiwatanairwa na Meru at all nontu uma kabisa na nya Bishop Kawira Mwangaza na kumenya tika awati ata awati lakini na chethere kandi chiake bubuwega mwanka kara ka awati initially nonto ara akindironere askari ura wa pole yaka kidogo ara itetie irira aikwe yethira governor na ntubake na mwita from a distance mbu abati weta at least kidogo tu amwita baita bakaria kando lakini atamuatire na I think OCS also nabati kuona na MCA wa kithe minority leader amone lende tuicha sore bochiria nonto sore tebati kwethira mtu akiwa utheri although also honestly toke akwalilia mantu ya askari ora kuringana na circumstances ira arekiri anto ba musaraudi anto bo bisi banka vana bonde beya officers baba ingi kabisa beya so antwara I think askari ura aronere ikabatu au atumire kithoiri kidogo au kenda story rethira for his own safety na is a professional fella nyakithana ra embarrassiro in that way at least na chethera bura kwa abati uchetho in the circumstances but at least atoma mantu ya cool down but in your kinds of governors already no kuona intentions tio bura ikarakari already no kuona iba kwalilia MCAs with contempt mebara na MCA tu ni umona kuona nilia efforts chionde iraba ombikia kwetha baina chokorwa na MCAs bachitumira that was a very clear indication na ankwenda kuwa inya barabara yana mantu ya MCAs batekone one fund in governance council of governors niyo idhara number 1 wakikisha MCAs batekumba kona one fund na I can tell you Edward na Meru baika kwa MCAs kithira ibona one fund etu tuire kuthetera for all these years ndo imo ira chiekuo itethire ire kuo nonto MCA ethira akiomba ku manage ward yake at least akona kwe barabara ikubwithu and many other things lakini ende
governor na wana baya milioni 15 but kukethira controls ira wikira na obisine no mwanka either umwira esore kana ubwitha kimantu yangi hapa na pale urio ukira no mukaritie itu kwenda kwithira kwina njira na and these also members of parliament betu no ntuiba tuthikirite na our senator ikubati kwithira kwina njira in future MCAs batethera bawati ukombo i governor no ntukutibui wethira uende ukuringirwa kura lakini rukiritha thita no goro no lazima wethira wirutererwa governor kenda umbo perform. It shouldn't be like that. Na kukia kwethira MPs ibo bari yau then kwethira kwina andu nyingi kabisa no ntu Bob ethira every time kwetha umite Luo Nyanza no mwanko thiatane na president wethira umite Nara Coast na ODM no mwanka wetekire UDA kenda wona CDF but bo at least ibombere kuibangira mantu yo na ibi bitu mawoni mbagi consistently nyakithante utongerie ne tha imbua ibo bwege MC akethira ina ward fund kenda at least ukiromba antu kura ukethira kwi mantu uba promise no bo waita ukaombo ya uyuria so that then you can inyete KMCA gikethira kiene heshima but ende bora kire itike KMCA no kakitete gikithira kwinya kwetuka now you are just there ureta uria uthiatanite na governor to all the time yes rapo nethire reo lakini te oskumwa to the level imwe ya bank kona baiskumawa na I'm sorry ku digress kidogo ndo ira chiekwa Meru inyatha inkona kwina report ati residence ya deputy governor Reverend Mutuma Twedingia itena stima nyathai kwina mantu bado ya wita na mbere as we speak nkona kwe message ndona au and it is important also to highlight that nonto mantu ya mantu bakithwa na kia kuthira bando yatathira na inya mtu kuringana na muombere yokie kwe mtu ate umbo chenchia na by the way Orinde Victor ngekinyira decision ekuwa ni nga support MCAs nyete mantu na kiama muno imantu nya oni kwalile nkona governor muritere yokie yongwe yote kumbo chenchia na nkona clearly ara tweterete Meru kiukumete nyene ndawani ambethira nde counted ndire among atongeria baraba wire tutitite bubwega yeah watela utuke agreement ya kiama mheshimiwa issue ya barabara ndene ya county nithirite chumbura nite bonene because nkurika na nyitere mwe governor tite mashinani nitire na kwa tuika bate watana na chief officer wa barabara no nto kwe maratasi yetasia barabara ne maratasi maybe chief officer atare nayo na arekana na ku inspect barabarida imbibi thirite bina thina na department ya barabara Ibwaga Edwan unde chao barabara Meru County Assembly na onto chao barabara oweigwa mheshimiwa Karithi akiuga batu kenje kenge itukwagirwe heshima nonto kamiti ira ona chiri assembly ikamiti chibati kwa heshima muno nonto chao barabara governor tumba gutakara ndina executive kana karandi na mawaziri jana chief officers abanenkira directives cha barabara atambite kujira ke batwe nonto for one mtura wetu barabara EMCA ute governor umba gutu barabara nonto ogwe mwananchi nyo murari ngedi mwe governor atemyomba nenya karinga itejukwa nonto keja kutha mtu ja uno meringe ikara kujukwa lakini mwananchi akakinyira MCA na ageta kwa MCA rukire taasta nogoro mwanka kikisha kumwira barabara fulani netweki barabara fulani nekari mbaya narua ukona MCAs baba inge bena maruru na bena machungu na ikyo ntungondo support mheshimiwa Karithi mbuga tibiyama nonto utekia magio force ya mtu akimwira itoka nge governor apana iugo ngo ugutegero kona utina freedom we kuja mheshimiwa udhuri ni antu nonto keja kuthura naru antumba gukira mbita ndekebisha barabara cia kinyamu mtu akweri kugethora kwena mtu kweri nture ne frani na ntou ikugwetia kuthitha ngo nonto kwena manjese yekuo ntiumba gwita kuthithia na tininga heshima betu bara twina bondene Meru County uwingana heshima 45 bara bathuri ne antu uti mheshimiwa wina power na ruche kuthithia njira number 2 mheshimiwa uga
governor areta kerantu na tunenkerete 15 million narua ankondo karari ontobo akiuga 15 million mbechiu bando timbeche raita nguge 15 million kwena million ithatu iwi compulsory iwi chia basari chigatigara 12 million ukethira mheshimiwa ajukaia ke million 15 12 million ithatu ichetere ke basari 12 million ichio tigiwitira na chiantu bakunguge ugategera kuona mathina ja kujara manene ija barabara ukethira eshimwe barabara ingi bakara million 8 million 6 million 9 kenda mtu omba gweta kuthithia barabara kwawe kuringana na wodi urengana kana mathina ja wodi urajangana na bechi wichio irajo kirutio ndi weshimwe bekirite chiaju kwa kaire no ngavano ujo chiaro ichite KMTF tisa sawa MTF itawa mechanical transport fund bechiu ika outfit kadrikari yani thirikari ini uma engineers za thirikari jo thuranite chathithia kanini kao ga kurira mbeca nontu patumaira matructa ja thirikari account thirikari account tructa ira chiao icho chiko igatumirwa ni antu bau na achoka bakariwa so otegera kwina wamba po mbeca borariko nontu kethwa tugi million magana jairi nontu round eje iri million magana jairi MTF inengeri kende thia barabara Cia Meru county onde ukethira barabara MTF re thia barabara ija ikarema barabara kethura kai ukai dosing ikadithia dosing yake kethwa ukai grading ikadithia grading yake lakini ugetakiri barabara ija cia tu ni eshimwa ma MCS wethera mheshimiwa agradere barabara na choka mithire graveling ukethira ka barabara kau ke sawa nika barabara kambe chinkai na kingi diria thirikari kana twaringe katiba kura katiba ikenda to divuvu mbechira chija mashinani na ndire mbechi iji chija mashinani kenda kinya contractors barabe nturene na ubaye wanguge nontu baye wanguge kinya yuthi baba bakuri nguge bakonera nguge ariko au lakini narua MTF inenkerwe ira ndroba cha Land Cruiser cha thirikari ukona au na pickup cha thirikari ichikeja gutaka ngugeu mantu jonde ugwe mheshimiwa kinyoko rura guthithwa utiuga na ndenkwenda gukararia mbuga utinao gavana nengerete mheshimiwa million 15 na Meru bokairwa kabisa uti mheshimiwa na million 15 nontu kimbechi ngukura narua urambechi uchikarakari na mbechi mheshimiwa atakumba we control thaiji ura control bechi kinya ministry narua department ya LD barethire mbechira wekirite kildi cha mheshimiwa Ndururu kwa wena nde mbechira kirite kildi irero icha gwaka rwego rwa cibitari ntikumenya niriko so otegera batwe tutina powers we are just like shadows. Fair enough. Mheshimiwa Kareithi mbere tutarikia kiama kienu kia bus pwena kucha ni nyingi sana na iya kakiri dividend nonto SG already na rambite kuandika barua akandikira your former colleague Karenga akawanwe SG wa branch ya Meru lakini mwangatha ito turona ake obisini. What is happening kiama kia bus? No kiama getu kia bus by the way ruare kuma the kendo ngukare obisini tu ya kiama kia bus rere ya town tukari na secretary general Alhaji Mwendia na inkumura kia kuendeona mheshimiwa Kadinga ambira bandu batironana so ande ira isara kazi tu kidogo na rimo kisiasa antu ipenda kwa nya kept busy ibunku thwane ni nontu ndatoera mbonete tende towe kawaida na indera nya mheshimiwa Karenga ntuku ingi nkamwira mbunguro ira thanirwe icha ngarengi eremero wita some place ichi wathanirwe actually gitari chia nyumbera ni akiama kia bus lakini ende mheshimiwa secretary general Mugambi Manyara waya kaika record kidogo kaka kuthula thilonkana chiama kuma ODM with a PNU and the bus is on his way out already inquiry actually legally to nya secretary general inya Mugambi Manyara wengwa awana kwa point Karenga so nonto kwena disciplinary action iko atura kwena a lot of complaints lakini aitari chi iko nara iko handled nonto former governor Kiraitu na chairman wetu Kivuti
na deputy mutongeria wetu Titus Ntuchu atongeria bau abethera bakiri ende gwatuika ura kuonekana kiaragia gitere onthe imugambi manyera antu bakathwania mbua ukuibua ina bomu muno na kiama nkurukia babangi. But the fact is kiama kia bas bado kisasawa kina ajumbe bado ipendelete kwithira bai faithful kiri kiama na going forward mantu yara bati kwithira yae karika actually chia mabi bati wekirwo inya ti kwaria kuthangalanwa no twende pamwe abaina sarakasi cha kwaria kuthangalana kiama lakini batiumba na kiama kia bas kithara kikiro yaira mantu ya devolution mantu ya ward chetu maendeleo ethira ya ikinyanturene na in line with mantu ya kiama bibi tumete ona nyao ni kiumaira nkaua nkaria a very serious stakeholder kiama kia bas by the way tokiambirerie you know kwa ukiaririe mwanka kethira kiina inya gakinya au gikinyite so they are very serious stakeholder na ntenda kuona ki mumurwa na batu bira twethira tukithetaira itona first of all twethira twina relevance nontu mantu yantu bonthe ukumakia mene kimo beta ba UDA kana beta ba ODM kana something else they antu abachakia bargaining power so for as long as it takes tukenda kia mageta na mbere wekirwa inya. Number 2 utekia makenge kina theme ikaria devolution ya kike tukia bas ira ekuruira mantu yo tongeria bo ward chietu na you know the county is on the 47 beje chi account ni ya na yueta wardine uwa wangenta kwa mfano ya ithili wa wote kuwa sore ri uwa kwa atombeja nontu nuwire utawa sore obora mtu napati kwithira akiona maendeleo regardless of msimamo yo awe na kaya na example wonde majority leader uma kabisa inda retairwa nguwe kabisa ithirikari nara wodi nekwa ya thwana but also nya minority leader ayubu bundi ura speaker thai atawa maendeleo nontu bakwithira ai minority leader kwethera kwina rwarie tukarande twinde elected leaders na tukerana ibo mantu yagete yakario na kukethira kwina heshima so kiama ikita na mbere na kuheshimiwa and even in the next elections unikauria antobeto ba Meru itwethire itu embrace diversity ikwethire kwina diversity anto bonthe ba ukuma akabune kamwe ikwethire kwina divergent views at least anto baketha bakiumba kuona ka outlet nonto anto ikwethira kwe very risky inyanto ba support one presidential candidate bethira bonthe irungurwa kiama kimwe bari ni atare muno. Thank you mheshimiwa. Yeah. Na mheshimiwa Kithenji, thank you very much na tubo kuona kanya in 10 seconds parting shot turiki. Bwaga mbere ma ukairiga kancho kinkatho nonto bwa TV weru gutwa kanya ga kwaria mu Meru na bira Meru ibata na mbere gutrombera batu muno MCs itugwitia maromba muno nonto in fact itujonete mwaka jujumwe na berinya nto bakwa kungangana kurangangena nto bira bonete ruiro rera tumunkine jute muchetho itubati kwera mwathani bwaga nonto in fact mwaka junde na bugikumiria nkiuga manto jara ngangena na jeja gwakwa nonto rende ninde na industrial park ndina project ya roji million date ndina factory ya imbecha so ndina manto cha maingi mono na barabara nyingi mono tumbeta kuthithia kire kagita so iba turombera murungu nonto tokeja kutha tukiona mbecha cha inyingi cha kubaitira ngunya barabara iba kugira tomba kubaitira ngugi bwaga na bongo bakagwerwa. Asante sana na iturombere Meru. Thank you very much. Thank you very much mheshimiwa Kareithi no tubo kuona kanya kwa kurana na batu ngubo guthatira kiama kia bus bunene katwethira gwikara yo parting shot nani ke parting shot kwa mbere antu ba Meru mantura wita na mbere thai te ati ngavana kawira kaimwe tontu bakwithira imwe kuru so kugia kwithira kwina muntu akuthwania u kakuthwania mbaya na atekuru wanwene MPs na tongeria ba MCA na babangi baino thuku personal imantu turi otongeria na aba kwenda Meru yomba wita na mbere na ankuria tu Meru ibethire baina subira ntuko kwina public participation across county mzima eta na there wete waya ne maoni yaku kuringana na ura ukoona
ukia kwithira ukiwatanaira na MCAs itauwe ukia kwithira wina maoni tofauti bado nyawa itauwe na ingwetikia kuringana na mipango ira mbikitwe reo kukethira kwina a lot of peace. Askari betu ibethire also by standby na askari by the way onto antu ngwiko bakiora kianite onto askari baweta mucemanio ni wa governor. Askari babati kwithira bari everywhere na antu governor ari kana MCA kana MP kana anybody ibabati kwithira bari na freedom weta no na bari ready nontu thai temperatures ire uro mno na gukethira kwina andwa ire chiari na regembe uramenya kurwa ni OCS so nyakithira ora na iriro uwe sore na uwa itwethire twirigirite askari ibethire bari all over nontu ngweyo ni ukaria ni utukaria kabisa na tumba kwithira tu safe. Thank you gentlemen on tuko kuona kanya kwa na batu tuporore ni boya mutege no tuko kuona batu kire mubango ya RS yes ngure solo the pleasure kudandi na babu no tuko date babu mubango yote ndira yureo ngwera oringi ukiathota cibo kire RS yes amenye utinteto na itakarika. It has been done and dusted. Thank you very much.